بشيلانو هلالا بشيلانو هلالا ازدار و بپچم بشيلانو هلالا بشيلانو هلالا بشيلانو هلالا شکرانن TRT کردیه صبح بخیر سلاورس تماشاوانن عزیز داویه هفته بدنگ که خوش بدنگ اسم آسی دست بکر بله تماشاوانن هجا گلو ایرو مجارامه چیه اما ایرو بحثا تیروید بکن بزن تیروید تیسه که چاوال تندرستی آمده که دماغو کم دخبته آنجی دماغو زیاده دخبته تیسه که چاوال تندرستی آمده که اما ایرو لسر و مسئله صحبت که خوش بکن و اینجا دکارم پرسو پیامه خوش سر واتساپ مره بشینن تلفن آمه 0506 657 53 62 کرم کن و اینجا پرسو پیامه خوش مره بشینن اما جی ببرسوینن گلک میوانه من هیجا دستودیو آمه دیه کرم کنم میوانه خود ناس بکن پاشمه دست به صحبت آخو بکن پسپورن نخوشین داخلیه محمد فاضل ادبالر هم بخیراتن نبخیر دابینم اون چاونه باشن الحمدلله باشم اون چاونه اون باش بن از باشم سپاس دکم Stranbeş Esmanur Asi Deshoş Müzikşen Ali Ekber Ergün Muhammed Rıdvan Irga Saim Ertem Deshoş gelek spas dikim بله تماشاوان عزیز اما دست به صحبت آخو بکن لیکرم که نولی هم وترا خو تماشا بکن کام به هفره بنرن ایرو هرگلین مجارامه چنه بزین تروید جبوک و متابولیزم و لبات باش بخبتن هورمونین تسه و تچاره چه دکن. اف هورمون تاثیر ریتم قلب میجی هضم و گرماهیا لاشی دکه. هکه هورمون که مزیده بخبتن هفسنگیا لاش خراده به. جبر و یکیجی بزین تروید جبو صحت گلکی گرینگن. ایجا و مروف چاوا فهم بکه کو بنخوشیا بزی ترویده کتیه. هری زیده نخوشین بزین ترویده کیشانن. نخوشین بزین ترویده تزیرک چوال زاروکان دکه. دوی مروف زاروکان چاوا جوی نخوشیه بپاریزه. بزین ترویده هندکان جی زیده بخبته چده به. نخوشین بزین ترویده دبن سدما کیجان نخوشیان. جبو بزی ترویده کیجان خوارن و خوارن باشن آنجی نباشن. نخوشین بزین تروید لگوری جنو میران تی گوهرتن آنا. هری زیده جن به نخوشی دکوین نامیر. جبو نخوشین بزین ترویده دوی مروف بچه کی جان بجیشکی. مروف دکاره چاوا بزین ترویده بپاریزه. نخوشیا گواتره چیه؟ نخوشیا گواتره دبه سدما کی جان نخوشین جدا. تداوی و درمان کرنا گواتره چیه آنجی چاوایه. برسوین وان پرسان و آگاهیندن تیوی شیروین میوانین پسپور به برنامه داوی هفته و بین سر اکراناوه. داوی هفته دست بیده که. بله برز محمد فاضل ادباlı وندی سا سرسرا سرچاواره هاتن
اما ایرو بحثا بزن تیروید بکن لی دسری دست دخوازم ویا جو پرسم دما کم بیجن تیروید yani ev labateke anji tene hormoneke tişteki çavayı o bedename de diki dereceye. Avlge veya Diyarbakır mamostan paşa bahsa naxoşiyen bezen tiroide bakın. Fırsata gel ek fırxoşa. Ev tiroid kuyandı bejin beze tiroide bezeke de nava vücuda insana da listodaya bin ve tiştaku belit ked beje adam elması bin xaloqe da لسر في حستي نابنا في حستي دايا لخوار دايا 3 جرام 3 جرام 3 gram. يعني 20 جرام 3 جرام بزكا وصا هورة غوريا انسان وجود انسان بلكي جهازار يك برشيه يعني غوري وجود انسان يك برشه لحاكمه تفيه وكان بيجن بادشاه لاشه تفيه وكان بيجن انسان تواكي مدوري انساني او بزه يا قلب جي أوا يا مجي جي أوا يعني أم قارن بيجن وكا كو عربك هبة تاكسي دناوا تاكسي داديم بدي تشخا مزنة دناوا عربي دا فتيس هيا فتيس تشتكى بچوكا أو فتيس حاكمة عربي تافية وصا تشتكى عربي هرا وصا تشتكى بسكنة فتيس تفس فتيزة از قارن بيجم اف ترويد جي دمينا مينا فتيزة فتيز عربي لقوري عربي بچوكا لحكم وزعفه اما سروت تفك پر باخفن کو چتکه چناکه yani ev bes dıvırdaya serbest T3 yani o serbest T4 her du hormona çetke dixana baxuyne görev ve yani em bejin wasa zafin yek jwaji em karin bejin meji dişxuline yani be sebebi zekaya yani akıl او اگر کو کم به زاروک ذکر دیا خدا بهشت دنیا یعنی زکاتنه مجیب خود و بوید شخله مجی بوی مازند به انسان زاروک بوی مازند بن اگر کو اوتنه به انسان مازن نامینن مازن نابن بچوک دمین جوجد مینن یعنی قلب مرف بوی دنگاوت شخله گرمو ساربون تف وید شغله می حبو توا گوریا نخوشیامه بیج ایجا بنزن ترویده مام ترویده یعنی نخوشیه که genetike te god mesela navad diya خود da ji hinzarok dema ku kem bxabitin anji zede bxabitin tiroide wan dema ku ten dünyayı perskeke ke mazine yani em dikarim bejin ev naxoşi yani bezen tiroide genetike anna anji paşe çedbe. Çma çedbe. Çma çedbe anji. Ev tiroid naxoşi tiroide yani sebebi zafin yek jwaji genetike. Ek devba ve wara hebin zaruki wara ji muhtemele dere muhtemele ki zede dere. Yek jwaji ku em de bejin sebede me zaf pır nav alemede iyot ku kembe. و خوارنا ایوت کو کیم به او مثلا بدیم بجن خویا به ایوت یعنی او خوی کیم به یک جواجی ام بجن کو بیرک بن گوریا ظلما چتر گواتر تروید ورا درتی یک جوا عمر زیاده بونه ام بجن عمر یکی 20 سالیه 6 سالیه یکی 6 7 سالیه اكو عمر وا زیاده بوبن ورا زیاده تر گواتر درتی یک جواجی مناپوزه بیرکی کوتی که مناپوزه ورا زیاده تر درتی ل اف گواتر کو بیرک را زیاده تر درتی ل قانسرا گواتر قانسرا ترویده بظلام را زفتره ل نخوشی گواتر نخوشی ترویده به بیرک را زیاده تر میدانه فرق تروید و گواتر جی اف تروید بزکه لوقتی کوج مزن ببه ده گوتن گواتر yani naf aleme da de bejin guatır yani her guatır امکارن بیشن یعنی نخوشی ترویده زیاده ترن هیا تروید مازن نه بجی نخوشی ترویده هبه بجا تروید مازن بو بجی نخوشی گوان یعنی اف هیا جانا تروید هیچ مازن نبیجی دیساشی هورمون زیاده چتکه دبه نخوشی ترویده
نقواتر جي لي وقت كو مازن ببا دبا قواتر يعني قواتر جي وكان بيج ناف عالم دا مشهور بويا لي نخوشي ترويد جدانه نخوشي قواتر جدانه نخوشي قواتر نخوشي كا برچك جي نخوشي ترويد جوريك ايجا دقرقامه تقوت بزن تيرويد دقرقامه دي ماموستا ده هر دو عالي ده جي دحب هنه قالو دحب بز هنه ترويد بز ترويد سي برچيه سي برچه یک طرف راسته یک طرف چپه یک جی ایست موست بیجن دناوی دا وقت کلبکیه وقت پرپروکیه دادی پرپروکیه بیجن ده پلیوه هنه بله یک جی ناوای بخوهیا سه پرچنه ایجا دماغ عادی یک شی تنه مازن ببه او دبه گواتر ام کارن جره بیجن گواتر نخوشی گواتر یک جوا کو طرفک مازن ببه تی گوتن نودلر گواتر ده نودل چبه ده هر دو طرفا ده جی زیده چبن جرا ده گوتن مولتی نودلر یعنی زیده نودل ده هبن یک جواجی نودل ده تنبن بخواه ما مازن بوبه yani bu xwe diffüz tê gotin diffüz guatr tê gotin yani ku eger ku jwa nodula eger ku bûbin kanser tê gotin tiroid kanserî eger ku jwa hiç guatr mesela tê de nodul tinin lê zêde hormon çêtkewt nav xwînê ji were tê gotin hipertiroîdî eger ku hormon çêneke هنديك هرمون شكل هنديك بشغله جورة جوتن هيبوترويدي وش غير وجه دحب ششتي ديجي هنا يك جواجي اوتو ايمون نخوشي جواتري اوتو ايمون بيجن اما باشي و فكن شیروه بکن یک جوا هاشیماتو ترویدیت بيجن یک جوای بازدو هر دو جی نخوشی ترویدنه یه التهاب نه هاشیماتو جی بله ترویدیت بيجن يعني او بز نوای بزده التهاب هيا یک جوا هاشیماتو ترویدیتی هيا هورمون چناکه دبوکا هیپوترویدی یک جوا دی بازدو گراوس هيا او جی دبوکا هیپرترویدی اللي هما هر دو کاداجی نودلتنن هر دو کاری نودلتنه بله ماموز ایجاد دماغ و بزن تیرویده کیم بخابتن چی چید به زیاده بخابتن چی چید به شو مثلا پر نخوشیا پرسگیرک اوش خو نفسه يعني برسجيرك مهم شو أفا يعني اف ترويد تشتكى وصايا زيادة جيب شغلة دبنا خوشي كيم جيت بشغلة دبنا خوشي يعني جرك قرار دابا يعني الناس زيادة نكيم حتى جوا هرمونا نافا خوينه دوت مدرين شو بليد كم اجركو امبيجن زيادة هرمون سربست 3 و سربست 4 ام کارو ویژ ویژ بیجم سربست 3 ایوت سه ایوت مولکول ایوت تن دبن سربست 3 گود 4 حب مولکول تن گیجن هف دب سربست 4 او ناوا خوینه داجی تشتیکو عیش دکه görev دکه سربست 3 لید ناوا خوینه دا اكو ام لدنرن تحلیل دادرنن سربست 4 چتر مهمه يعني چتر بعصله چتر قيمته زياده ترش سربست 3 ويا جالك برجي تسخاش هي تريد ستملان هرمون او شخص جماجي تشدبه بالصايا تسخاش بالصايا يعني جبونا سبب تسخاش جماجي تشدبه وت سر تريد بجا ترويد سربست 3 و سربست 4 بجا هر دو كاجيت بجا وجود كيم مايا وجود به هرمون مايا امر دوات بجا سربست 3 و سربست 4 تشيكن يعني او امر ده يعني ماجيد امر ده ترويد اجار اگر كو ام بجن اف سربست 3 و سربست 4 زياده تشيبو كتنا واخوينه ام جرب بجن هيبرترويدي انسان کی کو هیپرترویدی برای چته خوانه یک جوا زیاده چارپنتی چد به یعنی زیاده بونا لخستنا قلب زیادت که زیاده چد به قلب وی وقتی دا دوسته بطله يعني انسان به حال دمینه یک جوا رعلاندنه استواندر على دستوات رعلن الانسان يكون ريفا جهره تدي توشه يعني درعلن يعني هي جيده بكيفن عرضي بي واجب بشكن هي درعلن يعني يك وزع دي تنجان يكون دس يك جواجي خويدانه زياده خويدان دبن انسان كي كل دركي خويدان ندى تكس خويدان ندى او تدبيني الدنيا خوده وخويدان ده يك جواجي سجاق باسماسيد بيجن يعني انسان كو جوارات بيجا تكس نابج المجرمه انسان يقول بجا ولا از فطسي مش جرمه او انسان دي جبر يك جواجي بحال بونه حال سزيه انسان وسطيه بطليه
چونکی قلبش دو یک جوا قبل یا هیب کو زیده گواتر شد کم بحثاوت کن یک جواج اسهاله رویز ضعف زیده تشخلن یعنی بکورتاسی از کارم بیجم کو زهیلی گواتر کن بیجن هیپرترویدی کن بیجن انسان لاش انسان هر تشتی زیده به متابولیزما زیده به هنگی زیده به فونکسیون انسانات تف زیده بن حتی انکسیته جیجوه شد به یعنی اوجی تششیته که سقنتی استرسیه و یک جواجی زیده زو عاجز بن زو زیده یعنی تحمل و نامینه اوی کو انسان کو ورا زهیلی گواتر هبه امجوار بجنه هیپرترویدی امجوار بجنه زهیلی گواتر و انسان خوا وانای خوا و خراد به سترس و زیده چد به و چوا بیجم ایکو یعنی بکورتاسی هر تش زیده به یعنی وقتی بیجه پیل گازی کربن و عربه زیده هره ویتاس زیده یعنی و یکو کو کم بجی ایجاد ترسی بینه انتر مثلا یکون بجی ویاجی پرسیمم او تشتن کوتگوت او نشانه کوتگوت بله هموجی به همو انسان را چید به آنجی لگور انسان دوگهره یعنی تگوت هین انسان ایکو بگوتی به اغلبی ورا چید به یک جواجی ویه هات بیرامن یک جواجی چاوی وادا بن چاوی وادا گلیکوزامین هیه ماده که دجوه چاوی وادا در تش دروا چقدر زیاده بد حتی او سپیات چاف هر دو طرفات تیخوانه جوارات بیشن و چاوی وقت بعملیات آنجا او باشت بنیانی اکو اوجی زی سیمتوم کان نشانه کا زهیلی گواتره اوجی یعنی هر انسان نشانه کتگوت ده هر انسان ده چنابن ده هر انسان ده جدا تیخویا کرد اکو انسان کو زهیلی گواتر به درجه بهنه کو زاب زیاده بالصاله کو اف گواتر هیپرترویدی پر هبه به زمان اف تشتیم گوتی تفتنه میدانی یا پاشی چاواجی تخه اوفتانوپاتی حتی انسان وقتی کو چاف در کفش دروا انسان تشتا چفت دبینه و شاشی دبینه یعنی اوجد به سبب ترويد زي اللي باطر اجا مقوم ببحثا ترويد ايكو نشغله ايكو كيم بخبطنا ايكو كيم بالشغله بله ايكو كيم بالشغله جي انسان كيكو بجا اف تام ترسوينه يعني اف تشتكوسا كي انسان تدي مقو ضعيف اف كيلو دستينه وخواوي خو ضعف زي الرادزه يعني يستع انسان تشتوي كتاف كيم دبن دفرداجي بحالي هي او تدياتي اسهال ابو افقى بزلقيه انسان هرمون تفسا كيمنيا عادات زبزو نابينه قلب مدين تدي ما وادي زياده لتخه اجا قلب هندك شغله يعني جرات قلتم برادي قاردي يعني اللي خستنا قلب زعف زياده كيم دبا انسان زود بطله بيرا ödem çedbe mix ödem dedi laşe insan duvarmen bir duvarmen çav duvarmen او انسان والذكاء وكبري ناشغله يعني هش جيم دبا ماجي جيم دبا وبوارا ديبرسيون شدبه ددي يادي انكسيت ابو يادي ستريس ابو بوارا جي دجي خدا ساكنين تشوارا تشتكي خبرنا دي حتى او دجي خدا الاف ارتم وستي انا نوصل بدا افاتي تدي ما قلت زياده جاند بن اجا اف زو اودبن يعني جرم نابن جمدن زو جرم يعني herkes de beje çıka germe او beje المصاره اوجي جرم نابن يعني افجي نشانه كويه لدفردا او تعبونتنا يعني تعب در ناكبه شو نودجي ödem çedbe yani bir duvarmen laş duvarme و بوارا انسولين direncici çedbe yani kolesterol zededbe damar duvara ختمن damar واجد ختمن عادت مگو düzensiz çedbe zubzud cilan abinin و بوارا قبض çedbe قبضlık çedbe تدي yadi ishal bu yani insan تدي کو hipertiroidi be çavaya hipotiroidi çavabe yani farka va hengi belline li tevi veji eskarın ve beşim nexweşi tiroidi heye yek şivaji xuyaneki yani yek şivaji xuyaneki tçi tahlil xweşet ki rastgele tdbini tahlila da guatr zehli derketiye yani guatr hipotiroidi derketiye تشكاتيت بيجي بجالة تم بدهنه يعني جارنا زحف جاراجي مرف يك شكاية كيش شو مرف بيجي از حالسزم بواسطة ما شو از افم يعني از وصامة بخونا حسه يعني شكايتك نشانك في تريدجي ام بيجن خفة
gizliye ve şartiye. Tij insan bixwe hasa hatta careki rastgele nişkava diçe tahilla çetke tahilla da derte zehirli hipertiroidi yani hipotiroidi. Vakti tedbeji btara hipertiroidi heye beje hatta bekam tişteki ne hasiyame. تدبيجي شكاتي افن بجولا تمر هنا يعني افجي نشانك يكو نشان اخوان ناده ناده اینجا farklı. Hayana يعني نشانك يكو نشان ناده يعني نشان بليناك يعني اینجا کسی که کوان گواتر هبه ماموستا آنجی نزانن آنجی نها اکو تماشت کن بوان را اب نشانین کو تگوت بلکی هبن آنا که بلکی فرق کرن جب بلا سری لکی جان دکتوران بدن yani ev beşa dahiliye gelo اف باش يا مهم اصل اندوخرين دنيرة endokrin لي داخليه جي الفي دنيرة اگر كو يا عمليات بن جنال جراحي جي الفا دنيرة او جارنا جي تدي نوكلير طب جي مرات كم فيلم الواجي ديكشينا راديولوجي التراسون ديكشينا يعني اف جواتر تريد ضعف الدكتوره على قدر دبا اللي يا مهم اندوكرين وداخلينا yani avli bara seri dahiliye بدن işte kazan dahiliye sevki endokrin بله بله داخليه اللي دنرا اگر كو تشتكي جي زياده به قرار ركب اندوكريني و انسان كو زاروك بنجي دكتور زاروكا دنرا و دكتور اندوكرين زاروكا دنرا يعني ام بيجن داخليه و çocuk نخوشيه زاروكا دكتور نخوشيه زاروكا çocuk دكتوري داخليه او دنرن لاگر كو لازم ببه اندوکرین زاروکا اندوکرین زلاما یه مزنا زاروکان da jdertka mamosta ev naxoşi yani praniye dikija تدی مگو انسان کی کو حامله به و شیر بده احتیاجی ایوت زیادت به وقتی احتیاجی ایوت زیادت به دیجی دایک جی هاو قاس ایوت کو نستینه بیرا گواتر شد به او گواتر diçe zarokaş ایجا دما کو naxoşek hat bawe و tespit kir ku bu wan re بویر آنجی بویره نخوشیا بزن تیروید هیا آنجی گواتر هیا یا زیاده دخابته آنجی کم دخابته بون تداویه که چاوا دمشینه و چاوا دست بید کن تداویه و پیشی تداوی بجیم مثلا پیشی تشخیص بجیم تشخیص بجیم مثلا پاشم تشخیص ها وقتی که به تحلیل چکرین گوشکات هبت نبجی گنال تحلیل ما چکرین تدا سربست 3 سربست 4 تست 8 اگر که ملوارند تدا نخوشی درکت شبهه بیشتر شبهه زهیلی گواتر یعنی هیپرترویدی یعنی هیپوترویدی تخوانه هنگی هم درین که هاشیماتو یا بازده و یا گراوسه اولتراسون هم دنیرن اولتراسون دا که نودل هیتنه یک نودله دو نودلون که نودله و پروز پیره هیتنه düzensiz ne düzensiz نرمه سرده حشکه که تف اولتراسون تخوانه anti TG heye او antikor heye anti TP peroxidaz enzim heye em wa tava dinerin nexweşiyet meydanê ka hipertiroidiye hipotiroidiye Hashimotoye bazedo gravese nodule multinodule çi hebet tê xwanê pişt teşhîs hat xwanê îja em hingê tedawiya ve em goriya wê dest pê dikin îja tedawî jî 4-5 qismin yek ji wa îlac e tedawiya îlaca ye اگر کو زهلی گواتر هبه تداوی و جدایه اگر گواتر هیپوترویدی به تداوی و درمان و جدایه اگر کو نودل به او درمان و بیوپسی هم چیتکن که او نودل باشه نباشه کو نباش بش خون ردکن بالی عملیات با کو باش به دیسم تداوی دوام دکن او جو تداوی شرطه کو هیپرترویدی یعنی هیپوترویدی هبه کو او تنبش خون تداوی sadece تعقیب دکن شش مهاجره کن بجن وره تعقیب خویا تحلیل بکن وره تعقیب خویا اولتراسون بکن که او نودل کو هبه مزن بویه نبویه و یک جواجی رادیو اکتیف ایوته یک جواجی جراحیه انسانی کو حامله بن بوره رادیو اکتیف ایوت گرنای انسان کو زاروک بن 18 سالی کمتر بن وارم genelde radyoaktif iyot çenakin çünkü ev xoji kanserojen radyoaktif iyot ji insanı ku ditibe guatravi mesela bejin ne kanser beji ne penceşer beji ku elvrda radyoaktif iyot hatbe ditin ışın tedavisi ne va halqida bejin ışın tedavisi eğer ku ışın tedavisi hatbe ditin ev ji dibe sebebe sedemeki penceşera guatri bele ja tedaviye ve megot ilaca radyoaktif iyote و جراحی عملیاته
اف جوا یک جوا گوریا هر نخوشکی گوریا و ام تداوی دکن يعني دكيجان روشيدة تداوي تشاوا تشيد بون دكيجان روشيدة ون عمليات توصية دكن أزا وانا جوا برسي ما مصده لين وقت ما هي مابكي بهنا خو بردن أميج اسماء آسي سترانة قودار بكن باشا بالصحبة آخو دوام بكن كرم كاسماء آسي شوا من شبه نه روجا من روجه عشق و اوینات یار جگرم دساجه نه شوا من شبه نه روجا من روجه عشق و اوینات یار جگرم شوا من شبه نه روجا من روجه عشق و اوینات یار جگرم دساجه آخ نه شوا من شبه نه روجا من روجه عشق و اوینات یار جگرم دساجه نه شوا نه روجا من روجه عشق و اوینات یار جگرم دساجه ساعت خوش اسماعیل دست خوش بلن به صحبت آخو به منجار آخو دوام بکن ما مستم بحثا نخوشین بزن تیروید دکن ام بحثا قواتر دکن تقول دهن روشده نخوش عملیات دبن دهن روشده تداویه ایوت دستیدن دهن روشده جی تداویه بدرمانان دوام دکن ایجا دکیجان روشده درمانان بکارتینن دکیجان روشده عملیات دبن yani ev naxoşi dibe were heta kîjan astê
ku ameliyat bibin an jî bi ilacan derman werin derman kirin. بله هیگا تروید وقتی که ما تشخیص دانی که هیپرترویدی به ام تداوی دکن اگر که هیپوترویدی به ام دیسا تداوی دکن Hipertiroid yani tiroida هورمون که زیاده نوا خونی دا زیاده هست bezen tiroida ku zede Zede- bixabitin jed bejin hipertiroid. بله Ne olsa بله و که زیاده نشوخله جی تنبل بجی هنگی جرات بگوتن هیپوترویدی Hipo. تداوی و درمانی و تکرم علاجم لبله اف هیا اگر کو ام بیشن نفس دار çıkandına nefesi çekir betedi guatr bir mazın be dehab çeşitli guatr hene yek jwa de beje iç guatr dış guatr tedi nav alemeda te gotin eku nava mal da çube mal da mazın bu be te gotin iç guatr keve bir singe nefesa insana turda tanktke siniri insana turda tanktke de devsine denge insana khratke ووقتی که نفس جی لتری نفس بوریا نفسی وردایم وقتی که نفس پیلپ که نفس انسان اوت که دچکینه اگر که خوارنه که وقتی مرد دخواه عالقه او جیل ورد دوسینه یتقن ما گشلی تگوتن جیره نکاره انسان نکاره وقتی که اف سورون هبن و گواتره دا نوا گواتره دا جی او نودل هنا او نودل تدي واد دوسينن نودل مزن بونه او نودل اگر كوش 3 سانتيما ماستر بوبن يعني 4 سانتيما ماستر بوبن تدي نودلك تنبه ايريه جدا ودسي نودل بن ايريه ودسي نودل هبن تشتر وات تشتم غوتي واد دوسينن دنگ انسان خراتكه و انسان اوسا نفس انسان دچكه انسان كار خوارنه بقرتينه واتيكو اف هبن وجركو قانسر مانسر تنبجي انسان لازمه عمليات ببه اگر کو امبیشن اف تنن اف شکایتی کو امبیشن اف دنگ انسان خرانه بیه سنر پیلنا کریه ند ناف دامازن بیه جدر و مازن بیه جدر و مازن بیه تدی یا ویگا مگوتی ایچ کو آتر بو یکو جدر و مازن با هنگی انسان وقتی کو ناف عالم ده دچه او قوزمتیک دیتن جی نخوشه Doğru mu akır kamera? هاو مازن به طرف يان اف طرف يان اف طرف يان جي Greka kamazın. وكا جريكا كمازن حتى جانا حتى تفرجي وكا جانا هنا كي تشد وكا جانا سيفا كي تشد او دي تنجي وقت نخوش باب ويجي تي عمليات كيرن او جي سببك اگر كو بچوكا مازن نبيه لبيوبسيه او قواتر بنودلاوي قانسر احتمالي براهية يعني قانسر بخويا فوليكولار يعني بابيلار هر دو قانسر كو يك جواد برا در كتبن هنجي بتشوك بيجي عمليات جرى العظمى اگر كو او قانسر د نودلك تنه دابات نودلي دي دا تنبه بطرفك جيتكن طرفي دي تهيلن Nodule dertxin an bezen tiroide hemû radjin. او طرفك وقانسر به او طرف تشابي با وي طرف تشابي راتكن واللنف بزي ايكل دور اللنف هبن هلوق بادمجيك واجي راتكن دقنا بkökten yani tamamı خلاص بجي İcab pişti ve tedaviye ışın eci dibinin. Yani vaka pençeşere. وقتی کو قانسر به تدي تبي راكرن تشتكي نامينه هنگي تداوي حتى عمر انسان هبه درماجی نلازمه چونکه طرف دید جی هیا طرف دید جی خود مینه او گرفت خود که لی اگر کو ام بیش ملتی نودلر قواتلا تبی بلا بیا نودل ضعفن و دیکی دا دوا دا هیا ام بیشن اجا جبونا کو هیا صبي دسبات يدي دا جداري او شبه هيا احتمال هيا رادن تفكي درتخن يعني هنگي تگوتن توتال ترويدكتومي يا قاسكي دي مگوتن نيفي درتخن سب توتال ترويدكتومي تگوتن سب توتال ترويدكتومي کو تبي در نخست بن هنگي ilaç ne lazım bedin leku tamamı derxist bin henge hatta amri insan hebe gerek her vakti او هورمون کو چناک وجود وکه مرو بهش شونه دا حبدن وکه کو او هورمون مرو بدی هر روش gerek هورمون بخو حتی کو حیاتی بجی هر یعنی ددی اف حیاتی اورگانه یعنی اف تنبع انسان لیدره كده بطلبه بمر يعني هو قص مهمه يعني تدي ما قصر اول ما جو عربا كو بفتز ناشخل يعني اريج قسم بجن ماجي هجايا قلب هجايا بي هجانا دس هجانا هر تشت هجا لاف امر تبايا
يعني اف قوات پادشاهی هبو بدنامه. لو ما بتشوكه لجلك بر مهمه يعني اجر یک جواجی ما قلت عملیات هنگی وقت عملیات کردن علاج حتی عمری انسانه این علاج اگر کو انسانه کی کو ام بیشن نکار عملیات ببه يعني يانجي عمليات زعف زوره او كوتشيكني السنر خراب به وزهير لي قواطر بيرا هي زعف زهير لي داس بدني او زهير بيجن ناف عالم بدني بلاب بنص تدي ناف عالم ده مشهوره هنجي لوغول سولوشن هي بوتاسيوم يودر هي ددني بيشي حتى كوي زهير تمامي باقش دكه بدرمانا باقش دكه شروبك ويد الدنيا سير وشار وجه الدنيا او زهير قواطر او زهير تف خلاص دبه هيجا داست الدنيا دقنا بلانه به اگر كو ام بيجن عمليات جي جبونا عمليات نويغنا يعني هنجي راديو اكتيف يوت هي بدمار دا علاج ددني او راديو اكتيف دچه بو بو تريديفا خود هيله خو بيبا تيله و تماما دكوجينه وكا سينجركا كو اجر برديه وكا سينجركا اجر برديه او ترويد بيديجهف دغوفشه يعني راديو اكتيف يوت ويتكا لي راديو اكتيف يوت بحاملرا بدجانرا ايكو شير مجبن و ازاروك بن ورا چنابه چونكي وقتی کو چيبو هدي قانسير شتكه يا اجا اوكو ام بيجن 20 سال يا 30 سال زاروك کو چيبن ام بيجن سبيد سبا هي زاروك چيبن بوارا جيم چناكن چونكي وقتی کو زاروك واجي قانسير دارين دمكي انسانه کی کو امري وا زيده بم بيجن 60 سال بن هدي زاروك چنابن بوارا راديو اكتيف يودجي دكبه شونا عملياته وش غيري ويجي ايكو بلا بوبن مثلا ام بجبن الفرع تدي قانسير بنجاشر بلاد به ام بيجن شبهه هات يبري هنجي بشتي كو عمليات بن يعني بشتي راديو اكتيف تشتكن هنجي اشنجي ددنوا دقناكو او تشتي مايجي تمامي باقش ببن يعني او جبونا او يعني جبونا ذا قناه جارك هذه نونه تمامي جبوك جفينا خوشي خلاص بشت عمليات يجي كو حوجبه تداويه وشنو يجي تدن نخوش جر افادي كيجان نودل عمليات لازم يجرى كيجان نودل جرى عمليات لازمه ما قلت انجا اينا اسبيراسيون بيوبسيا و درزي لدخن و نودل درد بيوبسي تشتكن و بيوبسي ده اگر كو عمليات يعني قانسير شبهه هبش عمليات تكرن اگر كو شبهه تنبه هیچ دست نادن sadece bir ilaca dermana tedavi dikin li ev jî heye tedî me got ku zehf mezin be kanser tune be jî penceşir tune be jî insan xwe dibêje naxwazim ev kîlo stûyem da be hingê çi ameliyat be yanî lê eger ku kanser tune be eva dîje nodul eger ku dora wê weke qarnebiharê weke em çawa bêjin wisa pirtiklî be yan wisa ne rast be ne düzenlî be bu da kanser zêdetir e اگر کو نودلک تنه به و مزن به وی راجی قانسر زده تره او جی چتر محتمل قانسر زده به کو ضعف نودل هبن محتملا نه قانسره او جی ریسکه که اگر کو نودل تنه به او جی محتملا نه قانسره یا هاشیماتویا یا باسدوگرافسه هر دوجی تداویاوا به علاج چه به لی اگر کو او علاج کو وسان بجن باسدوگرافس اگر کو ضعف زیاده ناوی دا چوبه ضعف زهیر زیاده بوبه هنگی علاج کو چارپمتی کو زیاده بونا لخصنا قلب کم دکن و علاج جی گرکم بدن وا جغری وا ای کو چابه وا خرا کربن گرک چاو جی جغری عملیات گواتر گرک عملیات چاواجی جدا ببن او جی عملیات دی آیری جرا لازمه لخو صاب مرف گرک زول خو بپرسه هی ضعف زیاده نبوی کو زیاده ببه عملیات گواتر جی لازمه عملیات چاو جی لازمه علاج گواتر جی لازمه علاج قلب جی لازمه تدي وش غيري بيجي تدي ماغو انكسيتا تشتكه ودبرسيون تشتكه وقت كو اف تشيكرن تداويه واجد كفسري يعني ده سبب انكسيتي يعني سقنتي ستريسي ده سبب دبرسيون جا دبرسيون تشتكي مثلا يعني انسان جانا وصاد شد بجازي هو بكوج من دبرسيون بس كيف مزنا براس اجا علاجي ويجي لازم يعني اف تدي تشقا غواتر ترويد تشقا بلاف ده يعني تشقا زياده ناف زياده بتشكه
لگلکه او نودلين كنت قوادن تباسكري ما موسطاقو كو بيوبسي دكن كو برسكريك نبا دهلنو بدرمانا درمانا تشكن إيجاد بيشروجي ده أو كسين كو نودل بموارا هاتيه ديتن وبيوبسي كرنا ديتنا كو تبرسكريك جتنيا ده بيشروجي ده أو نودل ونداد بن دچين انجي چو çıktı بن انجي حتى كو بمرن لوراد مينا او نودل ورد مينا جارنا مازن دبه جارنا بچك بچوك دبه اللي تمامش جي خلاص نابه او جي تعقيب جرى لازمه ام بيجن انسانه كي وصاكو نودلي غوري بچوك بن زعف بچوك بن ساله جاركي يا جي شش ما جاركي ام دبيجن دي سواري gerek ام كنترول بكن وبيوبسي بكن تحليل çekin ultrason çekin kamazın bu ya ne bu ya ku kanser pera şüphe çebu ve disa retkin bar ameliyatı يعني أولي كو بالألتراسون يدلرن بالألتراسون اللي يدرين زاكن ترويد لغوري و أو تكنا مازن هي مازن بوبه هي مازن نوبه ليوقتي كو مازن بوبه او بيوبسي جي çetkin ليجا انسان كي بيجي بدرزيه دترسم انا verim derziye çekim dedi derzi zora hangi tiroid sentografisi heye او ilaç damarda dedin او جي soğuk nodül sıcak nodül yani nodüla ker nodüla cemidi او تي تثبيت كرن او جي اگر كو او نودل كو زياده بشخله جرته قلتن sıcak nodül او وقت sıcak nodül be muhtemelen kanser تدا تنه لاگر كو soğuk nodül be او ترويد سنتيغراسي اگر كو soğuk nodül be جرته قلتن يعني زعف نشخله بويرا kanser احتمال زياده هنگي او انسان كو جدرزيه بترسجي لازم بجرا اينه بيوبسيسي ام تشيكن وبو اينه بيوبسيسي باثولوجي سنتيغرافي هنگي كسين بسيتولوجي كسين تشخيص تدانين او انسان كو تدي soğuk nodül be بله جدرزيه بترسجي هنگي وقت كو soğuk nodül دري gerekem derzi çekin, biyopsi, sitoloji çekin, hangi kansere, ne kansere ye belli bibe, vakti ku belli bu, ev ciddi sarret şey ya ameliyatı ya radyoaktif iyote. İji ev nexweşiyên ku te behs kir mamosta nodûle an jî ku bezên tîroîdê pir bor min, pir zêde bixebitin, kêm bixebitin, dibin heşîmeto, dibin guatir. Basedo graves. Ere. İji ev nexweşiyên ku te behs kir piranî di jinan de tê dîtin an mêran de tê dîtin. Yani farka wan heye gelo. Ev mi gotti Hashimoto و basedo graves otoimmün nexweşî ne. Otoimmün nexweşî ez vêga behsa wê bikim. Otoimmün nexweşî hinek xwarinê wisanin meriv dixwe êku hazir êku genetik xirakirin ne. Genetika wa genetî değiştirilmiş. Nexweşiyên xwarinên bi hormonên bêjin. Hormon ew buwa iştêsa nebaş ku insan xwarin بوارا اوتوئیمون نخوشی درتین. دیدی اوتوئیمون نخوشی نه اوتنه آدیسون yani نخوشی قراجیری هیا yani اوتوئیمون هپاتیت هیا او نخوشی دیجی اوتوئیمون وجه هاشیماتو گراوز جی اوتوئیمون. اوتوئیمون چیه؟ انسانی که کوساتش تکی نباش خوار وجود انسان او باغشق سیستمی هیا دیرنج سیستمی هیا لقارشی بده آنتیقور چتکه. وجا اگر انسانی که کوتشتکی خلطی خواربه تشتکی نه دوغال خواربه وجود انسان د قارشی وادا آنتیقور شد که او آنتیقور جی تن تروید اخراج کن وقت تروید هجری تروید اخراج کن او سربست 3 سربست 4 چنابه وقت چنابه هیپوترویدی چی گفتن هیپوترویدی وقت هیپوترویدی چی بو او مثلا ما گفتی هاشیماتو هنگت شد او هاشیماتو وقت کو درکت جا تداوی و هم مرف گرک تروید هورمون بدیه دادی چناک هورمون جغیری ویجی او اوتو ایمون نخوشیش بونه مرف ستروید جی دادیه دقیقا او اوتو ایمون جی پاقش ببه یعنی به درمان کرن اگر اوتو ایمون پرگالا بدنامه نفسه پرگالا سیستم پرگالا درنجه سیستم که انسان دپارزه جنا خوشیه انسان وی تشتکی مثلا بجن میکروب کتیانا و انسان دقارشی وده دیرنج انسان هبه باشه سیستمی هبه دقارشی وده عسكر ریتکه عسكر بدنامه وی تشتیت کجا لگر کو او تشتا کن بجن او عسكری کو نباش او میکروب عین وکا انسان وکا هجری انسان بن وکا هجری انسان بن وی او جل وی واجل الخوکر بن انسان و نازناکه جا او وجود انسان بدن انسان دچن خرات کن شو ایشه نخوشی اوه دیتناوا زوره یعنی وکه کفری سپید نوا برنج دابه لو من اوتویمون جا بازه دوجی وسای بازه دوجی تروید ستیمولان
انتيقور هي تاسائي هي ترويد ستملان إيمونوغلوبولين هي تاسائي أوجي هيبوتالاموس مجيدا تشكرن مرض وجود دبجة قيش خو عيني تاسهاش تدي مگو آمری سربست تیوش سربست دورته آمریه وقت کرد بجا که وجود به هورمون ما هایده هورمون چکن امر دوا بجا تاسعی خود که نیز وقت جل تاسهاش خود کرده خود که وقت تاسهاش تی امر ده سربست تیوش و سربست دورت حال بو که تاسهاش نرماله زیاده نبیه کم نبیه او تاسعی او تشته مگوتی اوتو ایمن تی امر ده ترویده سربست و سربست دور زیاده که نبا خوینه هنگی تی گوتن بازده و گراوس هنگی تی گوتن هیپرترویدی هنگی تی گوتن زهیلی گواتر هنگی اف نخوشیجی نخوشیه که اوتو ایمون یا گواتره یا ترویده تدی یک جواجی هاشیماتو بو هاشیماتو او مگوتی او وکیک و عسکری کستجلی خلط خود کن دچن ترویده خرات کن یا بازده و گراوس جی دچن هیپوفیز خرات کن بله هر دو جید بن اوتو ایمن ایجام گوتو به پرانی دمیران ده تهدیدin ماموستا د جنان ده تهدیدin ام نخوشین کو ته بحث بیرکا دا زیاده تر تخوانه هور سدما ویسی نخوشی گواتر تموک د بیرکا دا زیاده ترن چونکه استروژن و اوجی چتر میلاوا چتر نزیکی هورمونه نه لبله لد ازلاما ده جی هورمون هيا هورمون استروژن و پروگسترون یه بیرکا او تأثیر استروژن و پروگسترون چتر میلاوال سر گواتر ترویدی هیا ایجاد وادا بیرکا تفکا دا نخوشی تروید زیاده ترن لی وقتی که تروید ببا قانسر لی او قانسر بونا بیرکا دا هندکه ظلام دا هندک تی خوانه تروید نخوشی او تشتی هندک شی دبا سبب پنجشری یعنی نخوشی تروید بیرکا دا زحفن ضرر ناده لی ظلام دا نخوشی ترویده گیمن امکارم بیجن جی صدا حشتی بیرکا رای صدا بیست ظلام رای لی او صدا بیست ظلام راجی او وقتی که هبجی او یا ظلام دا بید نخوشی پیس ایجاد ظلام دا تداوی چاواته مشاندن د جنان دا چاواته مشاند اما بحث بکن ماموسته برا از گوتناتا قوت نکم اما پشت سترانه ایجام بحثاوی بکن اما جدیسا اسما آسی سترانه که خوش گودار بکن کرم که
cine jiyanamın ketkemine bebim destevine ez agir tudu kali eski van tujidiri biçici tuve gelir. Kunne del da geliyor, evin del da heliyor, çavman el peysiyor. Ve geremin hele, dibini dil ve hale, ve kançera serdiliyor. Kunne del da geliyor, evin del da heliyor, çavman el peysiyor. Ve geremin hele, dibini dil ve hale, ve kançera serdiliyor. Ve kançera serdiliyor. Ve kançera serdiliyor. دست خوش اسواسی گلک سپاس کم لیرو هم حب که هستیار بود نفس ماموسته استرانه می ایرو گلک هستیار مالتا و گلک سپاس زنگارا گوهمه پاقش کرد. نفس دنگیج پر خوشو ماشاءالله بله ماموسته جنب مجار خود دوام بکن تگو اف نخوشی بیتر میران ده دما کو تیدیتن از بیجم دبس دما پنچشیره جنان ده بیتر تیدیتن لی نابه وک الزلامه وک میران نابه سدما پنچشیره بله. ایجا اف نخوشی دجنان و میران ده تداویه و جدای آن وک هودیسا تداوی درمان امکارن بیشن عینیه لأفه کو نخوشی کو هاتی با ما کو ظلام به ام دبیجن هیا بویرا پنجشیر هبه ام چتر میلامه دچسر بیوپسیه میلامه دچسر تروید سنتیگرافیسیه میلامه دچسر اولتراسونه لی پیرک به امکارن هوا بیجن تحلیل چه که اولتراسون چه که باسه ام زانن پیراتشتکی نخوشی در نایزه ایجا ماموستن دما کو اف نخوشی تیدیتن یا بریا کو ورا دیتن از بیجم ام کارم خو بپارزن جوه نخوشیه یعنی دستمه دیه یعنی ام هرتم ام ورزش سپوره بکن ام لخوانا خو بالدار بن ام جیانا خو بالدار بن تندرستی خو بالدار بن دی ساجی اف نخوشی بمر درد که گلو هنك قاس قدري حتى قدركي حتى جيكي مرف كاره هاش خهبه مثلا يا جينيتيكي تدي امن كارن ام چه بکن جی درد که تشتكي در ناي ام لي اف هي انسان کو جو اف تريت نخوشي گواتري بشما درتي ام واس دما زانبن ام كارن هاش خهبن ام چوا بيجن انسان کو گواتري چدبه تدي مگو يا گلك سدما پر زيده او ايوت گيمبونا ايوتيه وقتی کو ایوت کم به گواتر ته میدانه نخو صاحب ام کارن چبکن ام کارن و ایوته که ماسی نخن و ایوته لیل درنا مثلا بیجن قرار دنز کو مشهوره خویاور کمه اغلبی وا انسانی ور توکا دا گواتر درته چما دور دا خویاور دا ایوت کمه یعنی وقتی خویا کو دخون سریع اول دا کمه کیل ور هر ور بمینه برا گواتر تنه بجد به گواتر
لنخوا اف چیه دولت بخوا اف فرق کریه خویا انسان تمامی ایوت خستیه نابه يعني ايوت خستیه اجا از کارم و بیجم انسان کو ایوت چقاس روژه لازم جرا 105 میکروگرام هر انسان کی را لازمه مثلا برسك لسر هاتي ما مسد قطنا قطنكم جبوت هندرستيا قواتر وبدنا مروف كيجان خوي تشتره يعني او خوين كو ام جماركيتان ذكرن ما مسد بله همو بايوتن اف كو ام بيجن قيات توزو ايكو نهاد من اشلام مشكرين يعني ايكو ايوت برندا بن سري انسان دوام لي بوا اري قيات توزي سالق تندرستيه باشا ليكو ايوت نكدبه زمانه کی درێژ دا یدیسا گواتر ده میدانه سروان هاتي نویس از دی بیشم سروات انسان کو مثلا السر بيجه ايوتلوتوس انسان gerek ve mutlaka istimal bike و کو قيات توز جد حب چشیدن یک جوا ایوت هاتیه چکرین یک جوا به ایوته انسان کو دواملی قيات توز به ایوت بخو جبورا گواتر درتي هیمالایا توز هيا ان يا باشي اوه هیمالایا او تدا ايوتا تام هيا و انسان کو بيجاز دخوازم قيات توز استعمال بكم كاربينم الجيكي بلا اوبه الجيكي بلا ايوت جي هبه هر دوكشي اجار احتياج انسان بتشقاسيه انسان کو زاروك بين حتى 11 سال يا نوت ميكروغرام بس واي 100 ميكروغرام بس واي روجي انسان کو 18 سال ماستر بن 105 ميكروغرام ايوت بس واي انسان کو بحمل به زاروك برهبه تدي ماجو يا انسان 105 يجا او بس 100 100 ميكروغرام جوار لازمه انسان کو شير بدا ببك تدي ببك و مازنه چتر احتياجه وهي 120 ميكروغرام جوار لازمه انسان کو گوريا و يوتا خو نخوشی گواتر تی میدانه نخواهم کارن و بیشن انسان کو هر انسان اف یود جی درجه هر انسان نوک هبه اف جی هیا تکفچی چای بسیلمه پاقش بکن بخوی 105 میکروگرام تیده او خوی انسان کو کفچی کی خوی بخوی انسان کی مزن بسیویه تراوید که مگو تدي 105 گوریا انسان نورمال انسان 105 انسان کو بحمل بس 100 نوت انسان کو شیر بدجي مگو 120 میکروگرام لازمه اجا کو اف تش دقنه سری مرد زحف هي نمینه کفچی کی چای کو خوی يعني 2 ya da 3 gram تيغوتن انسان را او خوی بسه انسان کو زیده خوی بخو انسان او جی نباشه يوت برات ده زياده چكه تانسيون جي زياده وقتی کو زياده جي بخون دي سنه باشه لو ما نمگوت اف نخوشه کوسا بدنگه يعني زياده جي نباشه كيم جي نباشه و اجر اف جي هي انسان کی کو امبيجن يوت خي دورم نه يوت تنيه غيري اف کو جبنا کو يوت بشخله سلانيوم لازمه چين کوش لازمه انسان کو وا يوت خو تمامي بك و سلانیوم و چینکو نخواه دیستا تروید بسایا و سلانیوم چینکو بواجی دشخله کو اف انسان را کیم بن دیستا ایوت گره بخواه ناکه نخواه لازمه انسان هم خواه ایوت بخواه هم جی سلانیوم هم جی چینکو سلانیوم بده چه ده هیه؟ سلانیوم ده اوی که ده هیه هندی شامی آلوک ده شامی ده بله ده شامیا ده هیه و هندستان جویزی ده هيا و افچه ماسیه او که yani deniz ürünü ماسیه بحری هم بیجن ماسیه بحری deniz ürünü tef yani ماسیه ده هيا و چین کد کرده هيا چین کد یا زعفت چارت دشتا ده هيا ده گوشت ده هيا ده کنجیا ده هيا و ده كاجو ده جهية تشتكو أزانم أو كاجو أو جهية بله ده كونجيا ده هي ده گوشت ده هي و كندر دنتكي كندرا ده هي و دنيسكي ده هي أفجي جبونا يوتي لازمن ان يعني bu hafta tamam bakın. Evci tamam bakın. Umago deniz ürünü, o şiir süt ürünleri. Böyle. Deniz ürünü, şiir, o tişte ku şiir çedibin.
وما قلت زلك لد قشت شامي ده هي گوشت شامی ده اف جي وقتك مرفا بخوة هنگه يوت غريب خدك هنك تشتي هنا انسان وا بخون جواتر نباشه انسان کو گواتر وهابن هلا جوارا هیچ نباشه او چنه یک جوا قرن بهاره یک جوا بروقوليا کورت هيا دناوان قرن بروقوليا یک جوا قرن بهاره یک جوا تربه یک جوا لهانايه یک جوا اسپناقه دفاداجي همو جي زوستان انا ما اصلا اف جي دفاداجي نباشن جوان بجين كök bitki yani نباتين يعني دفا انسان ايكو غواتر بورا هبه جرك خوش فا دور بك غواتر نبا غواتروجين يعني انسان ايكو زياده فا بخو غواتر تنبج غواتر مازن دبه ليكو غواتر هبش وهي ماستر دبه لانسان انا بج بلا نخو انسان بلا تواجي بخو زياده نخو ايكو گواتر بواره هي برا زيدنا كيم بكن تنبن اف تشتكو مغوتيش خو سربست اجا ما مست ايكو نخوشيه گواتر بواره تنيه ايكو تنا خوشي بواره تنيه يعني نگواتر نخشماتو ترويد بزوان وك هر انسان نورمال دخبته اجا چاوا بپاريزن يعني بفيكيان بسبزيان بخوركان امكانن بپاريزن اجي جيانكا بتندرستي امكانن بزن ترويد بپاريزن انسان کو گواتر بواره چيبو يوت اگر کوج یود زیده بونه یود به گرک یود خو کم کته دی مگو هیپرتوریدی جوی چه دبه کو مر زیده یود جبستینه نباشه اگر کو انسان کی کو گواتروی هبه هاش دنگا خو یود هبه اگر کو گواتروی تنبه او انسان گرک بو قاس قدر مگوتی بوی مقداری ده یود بستینه درجه یوت انسان کی نورمال تشتک براتنه وقتی کو خویا خوار گرک وی قاس قدر روزه کفچی کی چای بخو گرک به خوارن و انسان کی کو گواتروی چبو و یوت جی زیده کیمه او انسان گرک یوتاوی هنکی زیده تر بخو یعنی گرک هنگی هیک خویا خو هنکی زیده تر بکم ما مثلا پرسان دوام سلانیوم ده هیکاداجی هم اوش bir kez دیسا بجم هیکاداجی سلانیوم هيا ساعت خوش ام چند پرسه ما مثلا پر وقت من ام پرسه خوشی ببرستوینن دبیجم کارنج ما مستیم بپرسن از هم پر دقفلم يعني جمدم وهم جي اسهال بمره هيا قالوا بعلاقه بالترويد هيا والله فيغاز كارم في بيجم براي خويا عزيز را بيجم او قفلاندن تدي ما جو نخوشيكا غواتريك و نشغله هيبوتريدي برهبه او كو جرم نابه لهما سبب جرم نبوني نغواتر تنه انسان كو خوينا وكم بجي انسان كو تانسيون وكم بجي نص او تبجي و تبراجي مرف زوبزو جرم نابه بله ويا شكات دي تشبو به اسهال بمهريه اسهال جي ماغو جا زهير او زهيرلي غواتر ماغو او جي هيبرتوريديا يعني الانسان كي هم هيبوتوريدي هم هيبرتوريدي چنابه يعني او شكاتك يا هيبرتوريديا يعني كو زياده غواتر توريد شخله شكاتك وگرم نبونه جي هيبوتوريديا او هر دو الانسان كي چنابن لاسكارم في بيجم او اسهال بلكي سبب كاديبه و او کوج گرم نابه او جی سبب کابی یعنی استخمن دکم هیش گواتر بج هنش گواتر بج یعنی برای تحلیل خوب بدینه و خوینا خوب بدی یعنی بلکی خوین کم به بلکی کلسترول زیاده به بلکی گواتر ویش هبه بلکی تنبه یعنی نخوشی کو صحیح هر دو کنه یعنی هم هیپرترویدی هم هیپوترویدی کو یک به یادی نجویه کارن سری دکتران بدن بشا داخلیه بده بر هر بشا داخلیه هنگاوی دیار به انشالله هر وها پرسکاتیه بیا چند سالان بمرن نودول درکت دکرکامده ما بیوپسی کر و پیشت بیوپسیه گوتم تو پرسکریک تنیه نه دکرکاوده بیوپسیه ده نودلاوده و گوتن دبنه کنترولا دکتر دبن به پیشت ساله که از دیسا چوم دکتر گوت نه حوجه که وندیسا بیوپسی بکن نودلاوه چوچک بویه ایجاد به پیشت هنگاوه جبو نودلا خواست نچوما دکتر دبه گلو حوجه از دیسا بچم دکتر انسان که نودل بورا هبن ساله جاره که هر کنترل بکه باشه لی استشتکا دیجی بیجم ما حتی بگا نگوتو بو اف تشتکا دی تشتکا نخوش هیا بیوپسی بکن درزیل دیه جیه که بچوک کهونه سانه درزی اگر نودل هم بیجم وکا نوکه که هیا طرفه که کت لور حجره قانسر تنن طرف دی هیا او جیه درزیه کل دراکو کت
ولوری او نه بلی کرن بیشم والله قانسه پیراتنه نه پاشه جد به چوچک بویه وقتی که بچوک بوده تروی داخواه ایود وقتی انسان ایود خو زیادت که زیاده ایود بخواه خویا خو زیاده بخواه هنگی او نادر بچوک دبن اگر کو مرف زیاده نخواه دواره من او باغلی ویا یعنی خویا خو و روزا زیاده کریه وی وقتی زیاده کریه بچوک دبن یعنی درمان گواتر به وقت خود خواریه به علاجه او دیسا بچوک دبن لی تمامی نابتنه یعنی دبه آنکه دبه حوجه هر دیسا دکتر بساله جاره کی گرک هره ساله جاره که دیسا خو اهمال لکن هرن دکتر نوسم هر وها پرسگادن هاتیه دبه دیامون 52 سال دیه دبه هاوین جی زوستان جی هر تم لاشه پر گرمه دبه گلو سدماوی چیه؟ یا سبب لاشه گرمبونه هیا هیپرتوریدی پیره هبه دیدیم مگو مناپوزا را دا پیره که مناپوزا بن گواتر هیچ زیده تر بورا درتن اوش غیری انسان کوسا ضعف زیده خویدان بدن خویدان بون اره نشانه که هیپرتوریدیه نشانه دیجی مثلا زیده هنه انسان کو بورا تانسیون هبه تانسیون جی ضعف خویدان چید که انسان کو شکر بورا هبن اوج خویدان چید که لیه هیپرتوریدی پیره هبه تعالی خوی گواتر چید که هیپرتوریدی هبه تنه ببلیب بله ساعت خوش ماموستا امی بپرسان دوام بکن لپر وقت منه ما ماموستا هری داوی ام دیساج اسما آسیستران گودار بکن پاش امی بپرسه خود دوام بکن کرم کن شوی
تگو جیان تگو هیویش با هوالان وانگو مرن وانگن آگر که تن آدنه من آدنه من دست خوش اسما آسی گلک سپاس مالتاوا بله مامۆستان پرسان دوام بکن پر وقت من اما هری داویاز دخوازم پرسین تماشوانان جیم ببرسوینن پرسه کاتیه دبیجه ده هب زاروکی من هبه هنه پشتی که هاتن دنیای به هر دواندجی گواتر درکت دبی کره من قیزا من نها 3 سالیه به وای 4 مهوه دف جدرمانان بردایه و کریم جهین 4 مهیه دبه ویرجی گواتر درکت دبه ند مره ند زلامم ده گواتر هیه دبه گلو چما بمره درکت بزاروک مره درکت از وی بیشم مگو شو یک شو genetike لی یا وات ویگا دبیجه وکی کو دبیجه نه genetike یعنی نجده و باوی چه بیه ان خوارنه کو وکم بیشن چکولات براداینه اف خوارنه کو سا امچا بیشن مارکتا کو سا قپاقرینه حاضرن زاروکی کو تچن بوا دخون اد ناشی انسان دا اوتو انتی قرچه دبن اوتو انتی قرچه دبن او اوتو انتی قر مگو دبس دم گواتره مثلا هي بورا هاشيماتو چيوبه هي بورا بازدو گراوس چيوبه ابو خوارناجي چدم و خوارنه کو زاروک دخون هي بچوکن و غیری بجی زاروک اگر کو خوی کو گیم خواربن یوت گیم خواربن و راجی دیسا گواتر شد به 2 سالی بن 5 سالی بن جی و خوارنه نباش ای مارکتا ای نح ای وسا نه تندرستی یه حاضر پاکتگیری چکولاتا بلمن واتش وسا شکر مکرا دخون اوجید بس دم گواتره و تخمین من بلکی انسان کو دخوه و دخون خویا واکیمه خوی مالکی بلکی خوی کیم چتکن وراش درته یعنی yok کیمه اندکارم بجی جنین دو جارینجی بله دوی لخوان و خوانا خو پر بالدار بن نوسا بله و غیری تدی ما گوشت ما گرک گوشبونا گواتره گرک گوشت بخون گرک هیک بخون گرک شیر و تشته شیره بخون گرک او مگو ماسی بحری یعنی دنز ürünü گرک و استعمال بکن و افتشتی کو ام دیویژن و واجی زمانه کی دریش کو نخون لیسا گواتر ته میدانه و غیری واجی تشتی کو مگو تی نباش هبون واجی کو بخون لیسا گواتر درته بله ساعت خوش پرسکاتن هاتیج باتمانه دبیجز گلک سلاوه خوش ما مصطفى حاضر بشینم ام جی گلک سلاوه خو ام تماشاوانن ام بشینن دبس 5 سالime dbe tıgılıyemın tınaya tıgazdem tınaya tetkikiyemin normal derketle de nodula kozmetik bir meraheye. Yani o kuva baskır vaka jider ve de mazındı be. Ameliyat jara lazım. Mazın ameliyat jara lazım. Dbe dicaram biyopsi mıkır. Dbe 6 mehcare keji az dubare tıkım. Diçin biyopsi dedim. دبه نه کانسر و تریکس ریسک جی نه تنیه دبه همو او که من تحلیل من نرمال در کتیه دبه 10 ساله من از شکر و خوی کم بکارتینم جبر و یکی تروید مرا در کت و آنکا از خوی بکارتینم دبه دمک کرد به ایشالله از ارم با ما مصطفى فاضل از تداویه خو بیره بمشینم بخیر وره ساعتا و خوش yani ev nodula kozmetik şima moste mjvrajit benim ku cana preskrikşi dernakeve bir havayı urad sekne yani eğer ku zarar ne da be insan em bejin sinir burada he sinire denk heye eğer per sinir nekir bes dengi insan khra nekir be eğer nefes insan ne çıkabe eğer insan karbe بقورتینه تو ورده جی پرزگریک تنبه سادهجه همه قزمتیک ورده گریکی که
کو جوی عاجز به یعنی کار تشتکی جی نکه عملیات جی کار نکه لیکو ساده جبونا و عاجز بونا ور کار هر عملیات خوب که عملیات ویجی نزوره زمان بری وقتی کو عملیات دکرن دنگ انسان دکات خراد بو شو بو لیویگا هاش وی سنری هنه وی سنری ددر آیری zarar nade sinir. Ku zarar bigije sinir tedi dengi insan hatta amri insana be dengini kare dekeve. Je vi vakti ameliyata vega hedi je hazara yek ji çenabe yani kare her ameliyat şibbe. U beje as ameliyat nabım as karım bejim hatta amri khabeji kare ameliyat nabım. Bu sabı sekram. Böyle de erci şavane mesajı katiye de beje diyamın çülüpeyin sağlıye de her tim de kafıla o her tim vastiyaye de batıla. Vallahi de be pera hipotiridi çebu be. Hipotiroid. Hormonu ve kembin شوات بیره کار زده و عمری واجی کنه کی سر چل پنجی کتبه چتر بواره درته هیپوتیرویدی هی هبه و ما تعلیق و چک تدا بلی ببه مرا کنترل خو بکن her وهاد بيجي ديامن de guatır heye her tim kırkavi teşe cana dengevi teşe dengevi kutbe و her وها her tim herstbe sinire zede o be hala اوجي دمينا هيبرترويدي زهيلي غواتر اوجي دمينا وي خد ببره غواتر هي ل اف هي انسان كو دنگي انسان كو ضرر بده يعني غواتر ضرر دابه دنگ her vakti denk zarar tedbine yani cana başa ve cana ne başa ve neş guatraya ku guatr pel sinir kirbe zarar ditibe sinir yani emni karın bejin henik cana denk derti ve cana dernay demek ki ku usabe neş guatraya le tahmina min eğer ku guatre be denk çıkandın yani denk nehatın ku jwebe her vakti heye. Her vakti dengi nikara dengi خوزع بلند که یعنی جواتری به. اج توصیه من هیا تعلیق خوی جواتری شکیش خوی جواتری به نش جواتری به بلی به. برخو اخمان لکن. هر وها پرسک هاتیت به گلو بیوپسی جد بس دما کانسره پنچه شره. بیوپسی نابست دما پنچه شره. نوا علامه دا افجی نخوشیکا خلط هات یزانین. خلط هات يزانين لأف هي إنسان كي كوبيرا زهيرلي قواطر هبا يعني هيبرتوريدي هبا أو درزيج أمن كارن شيكن أو بلاف دبا أو هنجي زهير زيادة دبا أو بيوبسي درزيت كبا نوا هجرة قانسري يك دسي هجرة جور دستينة درتي أو هجرة حتى كيم دبا يعني هنا كيشي كيم دبا خوازي يجر كمرة زانبونا كو بنجشيرة درزي بلا ماستر شكرانا زيادتر أو هجرة جي بستاندانا yani kesinlikle eskarım bejim yopsi nabesedama penceşeri. Her vha persekadın hatiye de qizam semehiye konjenital hipotiroid bere derketiye vaya da hafteme em dermanan bikartinin de em naxoşin vusa hatta ku jana xoş dest bidin. Hatta amri wahabe درمانا بکار بینی حتی عمری واهبه یه گواتر فچن کی تزانی شوای انسان کی وکی کون انسان تیپ یکمین شکر هبویا هر حتی عمری هبه گرک انسولین بدنه چونکی انسولین چنا بد وجود انسان دا اوجی ترویت به هورمون جید وجود انسان دا چنا که حتی عمری هبه گرک جدر و ترویت هورمون بدنه ترویت هورمون بدنه هر روش توجه تیرویدا دیامن گلکی بچوک گواتراوه دبی گلو جبو ویج عملیات نابه دبی چاره ساریه و هیه نه لازمه نه حوجه نوسا عملیات نه لازمه لیکو بیوپسی چیکن تدا نودله کا بچوک هبه و شبه قانسری تدا هبه هنگی عملیات از توصیه بکم هر حال مالاتیه جمالاتیه مساج کاتیه دبی جب مرد حب نودل هیه یک شوان 22 میلیمه یک شوانجی 19 میلیمه دجارم بیوپسی مکر جبوکو نودلامن بچوک به گهای ماست هید به او بکارت آنایه ماست گهای ماست اره yoğurt otu. Acı caravli de bizim mamusta. Ev çörek otu jvara başa. Nizam. Çörek otu baş. Gaye mas nivîsandine. Acı caravli de bizim brasti. Çörek otu jguatrera başa. Le ev mego yek 19 yek jib 22 milim. Her duka deni serhev 6 milimi darbast be. Dedi mego 3 santima yani 6 milim. 3 santima master be. عملیات حق دکه کار عملیات جیبه لی اگر کو بیوپسی پاکش درکتیه
کار حتی عمری هبه جا عملیات نکه لی قوزمتیک هبه وقتی ما گوتی سورن دی هبن پرسکری که دی هبن دیسا جی کار عملیات ده بله پرسیما گله کی سرسره هفدوت ما مصحتا کشتم ورم kurtasi berse bidin dbe se 4 salım de zilamim de tiroid derketiye dbe naha 5 saliye car caran be doza dermanı zede dikin dbe hatta davi ve derman bikar bine gelo dbe 5 saliye اف انسانی که اند بیشن هیپرتوریدی به یه به علاج دوام بکه حتی که کت دنگه اگر که هیپوتریب ده هورمون خو وجود انسان هورمون چناکه او حتی عمری هبه گرک علاج خو بخواه لیکن ما گو هیپرتوریدی به حتی قدره که وجود دست بیب که هورمون چه که مرب کاره آرابدیه پرسکا خوش شاتیه ما مثلا ویا جب برسفن هری داوی هدیه ده پروگراما خو بگرن دبه دیامن ده هم تروید هیا هم جه هیپرتانسیون هیا دبه دماغ ام خویجی بکار بینن تانسیونا و هلدکشه بگلو همه چه بکن حقیقتا جی پرسکا خوش براستی از وی بیجم انسانی که تانسیونه و هبن جی روژه 2 غرام 3 غرام zarar nake. Yani hindike ew tişta ku dibêjim ji kevçîkî kêmtir e. Kevçî çay heye serbolot na. Bele. Yani ew qas qederê ku iyot xwe da eger ku wisa be kare iyot xwe bêxwe jî iyot jî kare bistîne aliyeten bêxwe yanî. Lê ev tişta ku dibêjim iyot rojê iyot bistîne hindik xwe lazim e jera. û ji xwe tansiyon jî zêde nake. Yani bi qedereka hindik bixwe kare tedaviye her du kajib ke. Bele. Saat hoş mamosta. Vakti me nema bixabin. Herî dawî min bêjin. Em pir xemgîn bûm wextê satin birê jî do êvarê kurê apê min Ömer Edebalî jî li malê 22 salî carekî de wefat kir. Qalb qirêzî derbas kir vêga taziya waye serê wa xweş be û Xwedê rehma xwe lê bike. Nişkava 22 salî 23 salî di malê de tiştek jî tune gotin qirîze qalb qirîzê. Awsa insan yek carekî de nişkava diçe Xwedê sabrê bide aqrabayê wa jî Xwedê rehma xwe lê bike. Serê ve sağma mamosta Xwedê sabrê bide hevû malbatavî inşallah. Hakikaten demeke zor e bo malbatavî jî. Pêhesiyame el-an xerabûn pêhesiyame. Rahma Xwedê lê be inşallah. Xwedê sabrê bide hemûyan mamosta. Sporê nexweşiyên daxiliye Mehmet Fadıl Edebalı gelek spas dikim ji bo agahiyên we ji bo mêvandariya we mala wa. Gelek spas dikim spasî xwe ji we re jî û ji xelqê Batmanê re jî Batman ji Tirkî teror ret. Gelek spas dikim. Stranbeş Esmanur Asi destxweş. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Muhammed Rıdvan Irga, Saim Ertem gelek spas dikim. Temaşevanên aziz em hatin dawiya programa xwe heftawar em ê dîsa bi vira bendawe bin bimênin di nav xêr û xweşiyê de xatire we. To go